Pemirsa Duta Kabupaten Gianyar oleh Sanggar Adat Serongga Banjar Serongga Kelot, Kecamatan Gianyar, Reng PKB Kaping Petang Dase Kutus sukses nyolahang Prembon Memurde Bisame. Panggung Angsoka Art Center tanggal 3 Juni rame ring pengerau saking Duta Kabupaten Gianyar Pesta Kesenian Bali sani ngedautin penyatusan pengunjung untuk ngaksiang sesolan kesenian Prembon ngunggang murde bisame sesolan inucap nyeritayang indi keperluan ring jagat nuse kecertayang Raja Sakti Mandraguna dalam dukut kekantenang tan medui tanding ring jagate nampenin kawintenan inucap bende sejagat jungutan raris matur majeng dalam watu renggong ring kerajaan Gegel. Sang raja raris ngutus Patih I Gusti Nguraja Lantik Bogo. Sani ngedautin mana sedurung mayuda maka kali satria inucap mau sang indik bisame. Sapesira sani kaon mangdane patut kajiang tur kemargiang upacara ngaben kantos atme kerti pitekat inucap kantun kegambal becik tur atme kerti si denyuciang atme anutin ajan dharma. Raris kemargiang peyudan inucap ritat kala Patih Jelantik Bogo kedesak sang rabi I Gusti Ayu Kaler. Raris rau maktayang pusaka suci ki pencok sahang ngawiguna yang pusaka inucap kesaktian dalam dukut side kekaunang. Melarapan sesolan inucap penontonnya taler side mekedekan tur antuk bebanyolan saking para pergina sani ngimbangang sesolan punika. Sesolan punika sukses kesuguhang nenten lempa saking anak agung gede agung ari pinaka pembina tabu saha ketut warnata dados koordinator tari keiring antuk suaran gamelan saking sekegong gamelan abirama. Sesolan bisa mepuniki penonton nenten wantah pulih hiburan nanging taler si denger sepang indik tetuk satya kehormatan biwa penyucian jiwa. Ari Wiratmaja, Bali TV.